Ngiyavuma nokuyikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhlelo unyazi lwezulu. Amen. Sibuye endabeni enkulu manazana tha ingcwele endabeni kaJulayi. Kade sisemseni omkhulu wasezulwini. Lapha khona besemnyangweni wezulu ekukhulunywa ngawo sizoyikala ukuthi mangase kuthiwa siyangena ezulwini singangena kanjani. Wakasikhosana mina sibonge emgaba bayibonga inkosi. Amen. Kuloya muze siphuma kona abangcwele. Kukhona abantu mhlawumbe abangekho namhlanje esontweni bahlutshulwa abantu bekade bekuloya muzi. Hayi ukuthi bahlubuke ngoba mhlawumbe begumula ingubo bayibeka phansi. Hayi ngoba mhlawumbe behlubuke ngoba behlubuka ushembe. Kodwa bahlutshulwe usuka la ekhaya wathatha indaba zala ekhaya wafika wayohleba ngabantu emhlanganweni. Wathi mawuhlele edokodweni wathi uyambona uSibanibani ukuthi sefuna ukugcotshwa. Uyambona uSibanibani ukuthi ubangisa uSibanibani. Sase ihamba lezi indaba zafika emadlebeni kaSibanibani wasehlubuka. Wathi kuyini ukuyosonta nabantu abahleba kanje behleba besemhlanganweni. Waphuma endaweni kaShebe. Iphelele yavuka ekseni iyagqoka iyalungisa ngoba sonke sisuke sinentshisekelo mangolesihlanu ukuthi namhlanje isabatha silungise siswenke akhipha umswenko wakhe umuntu awuneke athi ungangifanele lokusasa awayine akhipha imnqwazi athi lo mnqwazi muhle ngoba makuyisabatha kufanele muhle ungagcina iqala into yesabatha uqala uyikhipha uyibuke ukuthi kufanele lisabatha lika Jehova lento yasikhipha lentokazi emampumulo eganele kwamhlongo yakhipha into zayo zesabatha yayibeka inothando lokuthi kusasa indaba enkulu mawufika la uhlubula abantu belungisile emakhaya bethi beze endabeni enkulu bafike bekhishwe uwe endabeni enkulu yothini kushembe ubamela abantu uyabahleba uyabahlikisa ngapha umengalona ngapha umengalona la ufika khona ufuna uzobonda omunye uyikholwe njani mawunje
Tasuka lento ngase uma mphumulo ibheke ethempelini yamisa itekisi ngezantsi komusi yayokwehla ethempelini igqoke kahle isa kubantu bakwabo ngoba phela siumndeni masila makubukisa ngelinye iNazaretha ukhohlweni ukuthi ngowakweni lo muntu yafika ethempelini ukhona abantu abazwayo ukuthi bayavuka bafika ethempelini yafika ethempelini yahlala ithema ihleli kwaqhamuka umkhokheli iyabona laba abanye bayahleka nje ayinaki icathi bayikhululekele uyabona masusa enkingeni sisuke singasakwazi suke sesithi umubi kade sinawe la kodwa sisondela kuwe sithi konje le nkinga ikufice kanjani ngane wethu sihleka inkinga kuyona sithi bekufanele ijubane ijubane uhamba ufuka nathi mangishumele bizofuka nathi ijubane lelo makubizwa umncwabo uyemncwabeni ijubane lelo makubizwa lesine bonke lesine bahamba ijubane lelo makubizwa imihlangano uhamba yonke imihlangano ijubane kanti nifunani maNazaretha yini lena esibizwa uShembe wasibizela mawufunula njalo hayi unejubane phela lo uzawukhuzuka limla sesopwe nejubane ufunani kanti yini lena sizelelana sizela ukuzokholwa lapha sifuna uShembe imithetho uShembe ayibekile sifuna ukuyigcina uma umshumane guqa ethi bantu abami lapha phesheya kunomthandazo uyaziwa baze bathi phela koyobani baya baphambili ubani othe banemuva wena ukade abaphambili kuyakholelwana lekhaya ngoba bakhona komuntu uciviswa kuye wena othi ijubane unothi uyakora lokijibayo uyasala wena uyohlela wathi phela banejubane obani bazawuqhuzuka ifike lenkosikazi iyababona bayahleka nangapha ayinakile intombi endala ukuthi kuhlekwa yona uqhamuke nomkhokheli athi mayibuka lenkosikazi avela afeyintsini umkhokheli asabuze hawu ngabe kuhlekwani ma no kuhlekwani ma athi hayi umkhokheli hayi mamphumulo kuhlekwa wena kuphambene amagalantiya lokho kwangaphambili kungemuva kuphambene lamaqhosha mamphumulo lawa ngaphambili wena wafake ngemuva unothando lukaShembe usejaha ukufika endaweni kaShembe wafika wahlekwa ngakwabo uma bamlungisa bayamhleka wahlubuka mamphumulo wathi kodwa bebe ngangihleka bonke ngahlekwa na uma wami kumele ngilungise wahlala ekhaya mamphumulo sibheke izinto ezihlekayo la ekhaya wahleka umuntu kanti fanele umlungise umgone musukuma ngosisi lo munye umuntu kanti ufuna ukulungiswa uwe ukhalela ngomgona bese mnika uthando bese khokheleka uthando uShembe asimusa amaNazaretha ukuthi lapha sihlangene khona uyabona mangiswa Mgilije masihleba nawe Mgilije sihleba ngomuntu uma ngasuka mina ngayotshela nanga umfowethu ukuthi kade sihleba ngayo sengimbulela umfowethu angithule nento ngoba akayazi lona mase ngisuka mina ngiyamtshela ngithini ngaye ozobhubha ebhujiswa ukuthi kade kumiwe ngaye ithini ngalemvuka Shembe ngcono isalingasi kunokuthi yazi ukuthi abane wabo bebeme ngegama lakhe ebathembile enkosini ukuthi noma ingangihleka izizwe kodwa mase nginamaNazaretha angiphephile fika ninikizwa amaNazaretha nifuke lingane yomuntu ethempelini ithi mayiqhamuka nihleke insinini nime ngayo ayinamama ayinababa iphephele kuShembe nifike nibukise ngayo khona lapha ethempelini iyo sihambe waguduza amathempeli kuthiwa hayi uthanda ukubukwa kanti akanayo le ingapha khona abantu abane short temper efuna yabona nje wasila siphume emndenini engafani khona abantu kwasekhaya nje abanenhliziyo ezincane hayi ngoba eduba unenhliziyo encane nje uyaziwa nalana ethempeli ufuna uba understand abantu okholwa nabo ukuthi sesiyamazi nje
Ngelilanga sengiyagcina ngila emsimkhulu ngihlangana nentombi endala njena ithi sawubona mfana ngithi yebo ithi hey ushambe kade klima lapha phakathi nesonto ngiyahlakula lapha emasimini ukhala ucingo kuthiwa phuthuma mama umyeni umfabo wendoda uyagula ugula kabi. Hawu na uphethwe yini? Uyagula phuthuma. Umfabo wendoda uhleli yedwa kana asenamuntu ahleli naye. Nalo ungagana kwenkinga. Kinga lo ungagana. Asuke usemasimini asuke umakoti womfabo anyukele ngenhla athathe iphinifa abuka isikhathi athayi anginyukele ngenhla ngiyolinda ibhasi ngizohamba ngebhasi ubheke eRiverside mama simkhulu ngapha emaphandweni kunendawo ekuthiwa iRiverside ubheke khona uhamba ngebhasi athi bese phezulu akhumbule ngoba khona abantu abangenawo amanye amathemba ngaphandle kwaShembe akhumbule mali phezulu ukuthi konje mangifika ubhuti egula kakhulu yini engamnika yona wathi wayisememeza ingane wathi hey aninginikezeni nansuka ukuze mangifika ubhuti egula kakhulu ngimupha umthandazo. Saseyikhuphuka ingane safika samnika inansuka wayeselinda ibhasi wasehamba ebheka kwaBhuti uma ifika kwaBhuti uthi uyathi mayifika ufika uBhuti ubambekile impela umisa amadolo athi mayibuka athi inkinga kaBhuti usekhohliwe ukuthi uthe uzomupha umthandazo usebuka ukuthi inkinga kaBhuti uguliswa na indlala ashona esiko agoqoza iphalishi athatha lo plastic awubekela inyaweni kaBhuti lesikhwama esinengubo yesonto nansuka agoqoza iphalishi alibekelana ebhaketeni athi avusa uBhuti athi Bhuti vuka ubambe nali iphalishi ngisaqala ngale kwamakhelwane ngimatshela ukuthi ingane kayifonele iambulance uthole noma idrip nje Bhuti mhlawumbe amandla azobuya. Ilanga isimo sisihle kuBhuti bese yahlala ngoba bajwayelelana bese yahlala asindaba balindi iambulance kungasemgaqweni ukuthi na iambulance izoqhamuka okhalweni isenene ushiya ikhandlela la kwaBhuti likhaya ahlale ahlingevu yabasika abantu abakhula ngendawonye abasebebonana kuvuke indala basaphila bonobani baxoxe kuthi makhwalele balindi ambulance ingane lokho eqalazo okhalweni ambulance uma iphuma ingane zithi mayibuka ngale kwentaba sibuka ilanga lomlilo likhuphuka phezulu kuthi ingane kuyasha emadlelweni zithi bayinyukela ingane zithi hayi akusha emadlelweni kusha kwaBhuti kusha kwaBhuti ithi yasukuma lenkosikazi wephansi icabanga umndeni ngoba uyabona khona isikhathi lapha khona umuntu umegula uma ungekho kuleyo ndlu uthi hey akafe khona bonke abantu bakuyothi ubulewe yimi angafi nje sisobabili nale nkosikazi ithi angafi egcine ubonwa yimina ngoba kuyothi ubulewe yimi ihambe lenkosikazi ithi mayifika ithi dundu ithi mayithe ubuku round akadulela uBhuti ubuku siumlotha indlu yotshani iyokhela mawala ithi uyabuka ithi ube phakathi sekuphelile uThembeni sinawe nje uThembeni ikhale ngabo bonke uShembe inkosikazi bese kuthi makulothile sisondele lezinsizwa zendawo sisondele sifuna ukulunguza lana ke ukuthi ngabeke amathambo
sithi sikhashela ucango sibona kumhlophe kuthe ukwaya endlini ayibona ukuthi ubhuti ungaphi hayibo kusondela gogo ubhuti asimbani la endlini ukuthi ulele ngakephi hayi sihlebanelani maNazaretha kumnandi kangaka iNazaretha mase sikuhleba sitholani mawusuhlubukile yipi lemvuzo noma leli nani oliholayo ngokungena ezulwini ukuthi uhlubule umuntu wahlala ekhaya athi manje uyaphusha lenkosikazi asiboni lezi inkunzi lezi ukuthi ilento emhlophe yini athi manje uyaphusha lo mama uyaqalaza la kade kulele ngakhona ubhuti ubona kumhlophe uthi manje uyasondela hayibo inatsuka yami nje lena athi manje uyayivula inatsuka nangu ubhuti uyilalele nje uthathe nansuku ubhuti ukathi ishiti kanti usembatha uphila imbalo nasi sibindi ngiyacela uNkulunkulu ukuguqa kwami lapha akubone angisukile enkalweni ezikude ngoba nginakho konke nami nginosizi njengabo bonke abantu abathe namhlanje beze lapha kukhona abantu abanokholo oluhlukile abathi kwakungane izinto ezayithanda ukuhamba kwakungane izinzona lezi eziphaphe kangaka kunaleyo abantu abanjalo abadalwe nje abathi noma into isondele ngakushembe kodwa bafuna ukuyisola bafuna ichashaza bangayibeka lona ngiyacela uguqa kwami ningakubeki ichashaza ngoba lento yala ekhaya ithi mhlawumbe into yami ngizoyithola la amen mhlawumbe ngilanda into yami la bengingazi ukuthi into yami la mhlawumbe kuba ngihlalile emazweni akithi ngathi angiyi kaHlabisa bengigejwa into yami mhlawumbe iyodwa kwezo5 engifuna kushaya manje ukukhola kwala ekhaya ayikho into yenza ngoba uyenzelela yonke into yala ekhaya inomvuzo Nkosi museni kuzwe